ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብደሓን መጻኹም ክምፍቱ ማለት እዩ። ሓድሽ ኮንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኮሜንት ሼር እውን ማለት እዩ። ለማዓንተና ንረብ ሲኤስኤስ ፍሌክስ ዳይሬክሽን ማለት እዩ። ፍሌክስ ዳይሬክሽን ኣብ ሲኤስኤስ ከመይ ከም ዝሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ እንታይ ክንገብር እሺ ለምሳሌ ሄዲንግ ቱ ይሄ ማለት እዩ ሲኤስኤስ ፍሌክስ ዳይሬክሽን ማለት እዩ። paragraph this is an example of CSS flex direction ماشي سيف مفيد وزمت معلومات CSS flex direction. This is an example of CSS flex direction model. ماشي هذا دي flex direction model abolish اوكي نقدمه كده مثال وزي flex container ننطقم ማለት container flex direction ማለት div container dot flex hyphen container ደግሞ ኢንተርናል እሺ እዚህ ለምሳሌ div እሺ እዚህ div 1 ነው ደግሞ عشان element نحطنا مالتي copy قبل ما paste sorry pick up closing مالتي enter control plus B يون سريك لما اوكي ስለዚህ አውትፑትና እዚህ ሆኖ ማለት ነው ዝመጽናለው ግን እዚህ ሳይል ምግባር ማለት ሳምፕል ደስ ሲሰማት ኮለ ማለት አንት ፍሌክስ ኮንቲነር ማለት ዲስፕሌይ ፍሌክስ ይለኝ ማለት ፍሌክስ ዳይሬክሽን ኦኬ ቀየረሙ ማንኛውም ኦኬ flex okay plus ወታገኝ ማቲ ፍሌክስ ኮንቴነር ዲስፕሌይ ፍሌክስ ዳይሬክሽን ለምሳሌ እዚህ ሽራው ከሞ ሽራው እሺ ግን ፍሌክስ ዳይሬክሽን ማቲ ሊንክ ከተዘኝ ነው ማቲ ሊንክ ይለ ማቲ ሪል አትሪቢዩት style sheet h reference style.css active okay repository መጽኛማት አውትፑት
እዚ ستايل معناته 1 2 معناته هنا تغيير اثنين معناته CSS تغيير معناته يولا لو دي شفت كده بعدين نقارن هنا فليكس دايركشن روكس لوجو معناته ده انتجا كولمنت اريا معناته كولمنت سيف تغيير من تحت معناته كولمنت يفتح معناته ماشي نزي رو كم جمرة رو كم جمرة معناته كذا أنا جا ريفرس نحكي حددي معناته رو هيفون إلى معناته ريفرس كنترول تاعي أبرو هنا ديس أوردر يكون ريفرس مات كم جمرة نمودتنا كم مودتنا مجمرة مثل معناته سيب فهم ثلاثة اتحاد معناته ماشي أتريد كلام نشوف كمان كم زرعنا هون كمان كم جن ريفرس تقريبا معناته هيفون ريفرس تقريبا تكون معناته ريفرس كون معناته ስለዚህ ፍሌክስ ዳይሬክሽን ኣብ CSS ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሕቶ ተልኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ምቕማፅ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ሎምዓንቲ ቱቶሪያል እዚኣክል ቀፃሊ ብኻሊእ እስከብ ንረኸብ እስካብ ሽዑ ደሓን ፅንሑ ቻው